Puthot Karbi ang Autonomous Council Kachari Thuji Afan Bangkora Trok MSC Atum Semedeng Pon Tanglo. KSYC Kiligalong Haroghat Regional Committee Atum Peningkang Samse Kachepaklan. Mondolistir Kep Chingrum si Borsopon Anglong Thengparpan ke Edam. O signifying koyarni Karbi Jutang Aklamate Taralangso di Polong Semeke Denga Jaimek Pamanpon. Labangso Jaimek Alang Alohi Sarpo Manpen Professor Jagdish Mukhi Governor of Assam Lapen Manpeng Alohia Manpen Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Atum Tami Nang Chetong Dun Anparata Prekjam Mahabarpen Kebang Arar Atum Sitami Nang Chetong Dun Pen Ardi Pidun Puthot Karbi ang Autonomous Council Kachari Pun Thulongji Afan Kangwai Tang Bangkora Trok MSC Atum Semedeng Ponsi Non Kebang Jelang Ningkan Pho Farman Kemesen Pen Ahok Pet Pen Rada Farman Sai Cheklem Ponji Afan Governor of Assam Lapen Assam CM Athengno Semedeng Pon Dipuben Dharam Singh Rong Parlapen Edwin Sonanse report Malong News. সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ২৬ গৰাকী নিৰ্বাচিত সদস্যই অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল ডক্টৰ জগদীশ মুখীৰ সন্মুখত শপত বাক্য পাঠ কৰে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে নৱনিৰ্বাচিত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ বৈঠকত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যজন নিৰ্বাচিত কৰিব আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীৰ অনুমোদনত ৰাজ্যপাল মহোদয়ে অন্যান্য সকলক নিযুক্তি কৰিব। প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্বি আলঙত মহামান্য ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ উপস্থিতিত হোৱা এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানে ৰাজনৈতিক সামাজিক আৰু ভৌগোলিক দিশৰ পৰা কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক এক নতুন উচ্চতালৈ লৈ গ'ল বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি। মই এই আপাহতে পুনৰ এবাৰ কাৰ্বি আলংবাসী ৰাইজক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি দেখুওৱা অকুণ্ঠ সহায় সহযোগিতাৰ বাবে আকৌ এবাৰ মই প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া আমি প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি পালনৰ বাবে দায়বদ্ধ থাকিম বুলি আকৌ এবাৰ অৱগত কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বৰ্তমান আমাৰ ৰাজ্যখনক বানে জুৰুলা কৰি ৰাখিছে। ৰাজ্যখনৰ এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে সেইকাৰণে অট'নমাছ কাউন্সিল কৈছিলে। যেনেকৈ BTRত এখনতকৈ বেছি জিলাৰ কাৰণে টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল বুলি কয়, বৰ্তমান কাৰ্বি আলং টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলে কিন্তু নাম বদলাবৰ কাৰণে সংবিধান সংশোধনী লাগে। আমাৰ এটা বিশেষ সংবিধান সংশোধনী বৰ্তমান সংসদৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে। তাতে আমি যি ধৰণে নামাকৰণ কৰিব খোজো কাৰ্বি ৰাইজে তেনেকৈ কৰিব পাৰিব। Now after such a massive mandate, I think the immediate task of the Karbi Alang Council will to give complete facilities for health and education, road connectivity, and they must ensure that all the programs of Government of India is implemented in Karbi Alang without any corruption. Sir, Difu Medical College কাৰ্ডিঅ'লজিকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্ডিঅ'লজিলৈকে মেডিকেল কলেজ এতিয়াই যাব নোৱাৰে। তাৰ পৰ্যায় আছে। প্ৰথমতে MBBS হয়, MBBSৰ ফাইনেল বেটছ ওলায়, তাৰপিছত তাত পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হয়, পষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ পৰা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হয়। ইট ইজ এ জাৰ্নি অফ 12 years। মই গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়াৰ ওপৰত কমেণ্ট দিব খোজা নাই। ইলেকশ্যনৰ সময়ত আক্ৰমণ বুলি ক'লেও কি আক্ৰমণ কেনেকুৱা আক্ৰমণ ডিফু বা গুৱাহাটীৰ পৰা কমেণ্ট দিব নোৱাৰি। ৰেলৱে এই গোটেইবিলাক সম্ভৱ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশৰ বাবে। They have already, those people who have died, they have already super চাকাৰে সমস্যা। এই মানসিকতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে য'তে যায় মানুহে তেওঁলোকক ৰসগোল্লা খুৱাই দিয়ে।
O signifying inquiry ni Dongmukak Forest IBL long KSYC Haroghar Regional Committee tumpen pherang ke amai ke phapon bangsome ke phapon ang ko katheke ke dam tang bu signify krisir ke barni KSYC ke legal long kong chun mangarpu ke legal long wood ke long aphai homan rabalong karejek tang wood entusi kong chun mangarpu जीवन बे अपन के पेक पोंदेरा long के KSYC Haroghar Regional Committee tumpen chedon tun thekthi pusi KSYC Haroghar Regional Committee ami phulong sudar ingleng lapena kong chun bang edison tok bia tumpen ningjipon alang le tumpen ke jong pona tengke songolong ke me senji apan ke ahok pet pen sikilik paduthu nangji kali lipute ke bangji arni pen ke asiksak dakji pusi alang le tumpen ningjipon dong muka pen Daniel Sontimung report Malong News Itu na padang tudang na lo. Patumi Karbisten and Youth Council Nikan hini ben apong election ki doson si Patumi song aron na tang pan election padulo lapen mai pu long mangke uncontest pen hai delo lapen mai pu long itum thang pu thai ve lapen mai pu phan itum Haroghar Regional Council KSYC hin pen nitum congratulation pajelo poi phitame itum Patumi election along pen itum theglong lo kongchung bang along apu salong abang itu masabu ningang samse dokok lo asila bang su ningang sia akang samse lam thibang la pen lo pupu tame 17 na vote pen tai delo apen accounting bo mahut isia abang ke reject delo asula suka reject tang abang ko sonni kupi pen ni ende dama ake hai जीवन बे फांसी पहाय दलो asila support bang ke ni tumake Karbisten and Youth Council Haroghar Regional Council hun makening duk piglo tapen la so election abang ke hai bang ke ni tumake ning class of sidelo la sila support bang nitum nang itum media through pen central committee phanda ka chung ring tunga bang la hello la support non mat tong sikot pen la so la hai ka do velam duru da bang chpaking nei sintum chuning rilo kana deko free along kachidana bang ke nitum KSYC Haroghar Regional Council pu tu bang ke la ke totally illegal la pen adap bang ke corruption do pusin tu puthi kang tu athemane la ke kumani phan ki jong vet mate sympathy ki pik ihi nat favor dam via son sin tum theklo sila support bang ke tum ning duk pik lo jong sila support chipakeng ke puten nitum ke bang jilang ani bang ke mission step nitum Haroghar Regional Council pe mission ang de mati claim nang niang deng claim nang kok sai jok je claim nang kok pu jong si la kengki putin itu mati mana bang ke lalo la secretary apu salong bang ke report thuning mate fresh aku election conduct thuning pusi nile tum central committee la pen election officer tum han nang tum media pen si chuning rilo thik dam long ma la pul hai legally pu are election long bote met pul alang li la pu pul doubtful la pen reject bote kapre la boy phis ami hala alang ni tumbang ke theglor lo ela alang ni tum ke impulor la bang ki rejection balang ni tum theglong elo hola dak mai ko mahan siki jok ma ke theglong elo boy phis ami alang ni tumbang ni tum si dar decision enang po la chok chilu tu teli masi wrong lo la ke alang tumbang ke first ni theglong lok lo la ke ko mahan si ki jok ma bo theglong lok lo alang ni tumbang decision enang lagilete hoda mai son ben bang tum chingba et bang si ko son si decision en mai man tuan ar du sar bang si claim mai sami hola bang alang ni tumbang theglong ba prang de alang ni han claim tap nem pru ke chok chidi alang ni tumake thib mat hoda ka theklo elo mati di theklo lo ti reject nang po kapre ka pen step sila tuman deng thunang kok po hoda theklo ko mas ning sam mati tai de ben api la pen reject pot basi en to det hala ke theklong elo hoda ka tiklong basi la en de pi ke mayok ta rem dit ke mayok ta ning sam silo ke claim to masini ning sam silo dong sini tu mana suas solution nang baklang thek putin ni tumke dake duta do de HRC it KSYC Haroghar Regional Council ni tumke duta do de ni tumke rasoni pangtana pang tangte kaso ni tungi independent do vek pola sinan tum handa nang chuning dir no media true benta itu mage ninta duk pig lo la song ke claim ta kan rubai tung accept sekte khai banji so ite song ma mekani la pen claim ite claim ma mekani ni tung HRC ben mai pul ni bang landel jong sila so butha bang solution bak lang the bolodang te nilitum Haroghar Regional mate Haroghar Regional KSYC hin ben mangke independent hoi si ditum donang kok bola bang so butha bang sensel ben kacira pamajat pun nilitum mangke nilitum tipu dam gang tung abang ke buhiram rem kok podang lim tum ning duk dam kali ko mane जीवन behan pahay polin tum ning duk dam kali sita me kerem abang da aron men si renangi ke hai abang sita me aron men si hiding tumi ke thai dam long abang aron repin athema reject alo ben ke pahay damun e lage doubtful bang lage chingwai thulong lok hai doubtful bang
tami reject polo lagi reject lawe lo lagi doubtful bang apijing wai thume ihi nanat mu pijong nam dat hai mate reject polo thai la doubtful ta thang bai theta tami doubtful buang si pudam ne lang ni dum ke ceng bang lagi reject ben jong si jibon behan pahai dam det polo lagi ke pahai ban claim lo fast pen li dum pudam mang tung mang ke claim lo la so bu thak ba buhira mahan bang parem kok nang ji pu bang sala dum ke ceng wai dolo ma pun tum ma thadam election officer ban ceng lo bat bak kapre ke ma tu thai lo mene da alang bil tum ka ceng wai long bang Numbering ko phone nilip constituency ke parlo borsopon anglong along mondoli sirke malongari kachilang ami atumpen thengparpan ke edam bangso anglong alake nongnam ka chethang klong anglong lapen labangso anglong along dam lupulotang te kem tab long le anparta lam juno lam kanglit ningjilong le lasi malongari mondoli sirke batum chingrum si inglong sarpo marte borsopon anglong along arna mamen pen thengparpan ke pon chukki hola pen amir sonterang report Malong News Pet kedilang amai patik tang ateng pen nitum dak wang long lo pen nitum ong dung si chitong nai pono ta botor ke mi pen posi nitum chitong an ta wang long lo na pini nitum isi ningarong lo anarvi ke jang tame kiwang tum an pan tame arvi pharma tha tesi wang long nai na pen thek dam long ni puning che porong pen si wang lo pen kinau ne ke amu pa duna pu covid ta wan covid rong ta i pon po la pen la song long song thak du pik sa tame la song long ke nong nam chi thang long la pen inthir jang long pen kiwang to anda prang ateng pete lam junu thang ta ningji long le pen dam thap long le kem thap long le la lo la si ni tum long kang tu nai lo la pu ni prang jong ma ke la ke sarati hawar lo la ke ku chu la lo pu ni pi ke la ke bol pung ta pung ka do ka lang lo son ta abordar lo la pen la da ke pu ni ligar ina tubang ke la ke tikang thor tike sar pu ke do dim lo la pen pu ni ligar vi ni tubang ke la ke tuwar pilo lage chukela pen ha lang lo su chelenga tuwar lo lage la song bong si tu ke kalimia roi lo la pen tu ke highway lo la song bong si la song long mang ke do lo la ke song long ke nong nam thang long la tin tum ki mang ateng pen malong ri pen tin theng papan ilo uthot long ke chiwang tuwoi lo la si ka do e kon sene pachin lo la pen chiwang tuan kon se pachin lo la se la song long ke nong nam thang long la ke long sar pu ku ti lo ta pram ke tiki si ke du la song long ke la pen muni tu aman pivik la pen la da ke akin no lam thang ta ning long le ki lo sona dim bina la tini lo son apor ki wang be ki mulong ke arna mona kilo kilo la pe moni si ke pe dang tuan la pe ni tu molong tangka poisa pen dang lo akhi da ting hone tin bena ki tin do pi ki forma bote arna ma men pen thing parpan ki e ku so men pen zo na ki ma kha tum do pi same motor mi pen mon sini tum la tangka na ki tum an sen al nis mang ke ni tuan the de sa men ma ku ye thek da tu la ni jam Tum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phang pharman klar da kabirta